Ngiyakhuleka kwabesilo ngiyanibingelela nina bakasomkhanda wakithi emkhontweni okhanda bezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexe imlomo nina bakamkhangula Jozi phansi kwetshana ulukhangule ngofalaza ufalaza wathi ukuthela nina beqhawe ngiyanibingelela nonke kuzo zonke indawo lapho nikhona nibingelelwa ngumntungwa ngingukholo ngiwakwa Khumalo kwikholo Khumalo TV ngethemba bonke abesilo basaphila nawo ke ulozilina ke bakwethu ulozilina ke umuthi ke ogazi ke lona umuthi olwakha kahle kakhulu ke ugazi uma ngabe ke usetshenziswe kahle kwagadwa ke nesikali ngoba ke awufakwa kakhulu ke lo muthi ke nina beqhawe ufakwa ke ngentwana ke mhlawumbe ke u-teaspoon ke kanjena ke bese ke uyabiliswa uyaphekwa ke nenhlahla emhlophe novuma ke omhlophe nobhubhubhu kanye ke nomadlozana ungawufaka ke noma nayimiphi ke imithi ke emhlophe nina beqhawe uhamba ke nemithi emhlophe ke lo muthi ke lona ke kuthiwa ke ulozilina umuthi ke okwakha ke ugazi ke lona ke wakha kahle kakhulu ugazi ke nina beqhawe kodwa ke awufakwa kakhulu nina bembube awufakwa kakhulu impela nina beqhawe ngoba uma ngabe ufake kakhulu ke ubuye ke udale ke namashwa ubuye ke udale ke namashwa ke kumuntu ke umuntu ke azondwe ngabanye singekho ke isizathu nina beqhawe uyefana nje nomkhanya kude nawo awufakwa kakhulu uma ngabe weqisile ke isikali ke umkhanya kude ukuzondisa ke ngabantu nina beqhawe nina bembube ke ulozilina ke lona umuthi ke ogazi umuntu ke uma ngabe ke usebenzise kahle uyathandeka ke abe nogazi athandeke impela ke esizweni nina beqhawe nina bembube kodwa uma ngabe ewutshekisile ke isikali eseqisile udala ke amashwa ke kulowo muntu ke osuke ke eweqise ke isikali ke ngiyabonga kakhulu baphile ke abesilo baphile ke abezulu eliphezulu nina bakahlamvana bhulu umlilo endulinde obhaswe ngumantshongo ngabe noqelebana ngiyabonga